albabu sadis dambugal jeega ɓangal no yewten alfawat fi fuutagol alagoy on mo hajji on feƴƴiri on mo hajji on fuuti hajjali wal ihsar e sakkegol o hajje o sakke hara o hajjo yaaji. an ibne abbas radiallahu taala anhuma qala o make qad ahsara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah on sakkama ka waɗoygol umra ka sololodayɓe ko ɗon ko fanda ɗo so hala gara sawɓe sembi hoore maɓɓe nde wa jama anisa ɓe rinde sonna e maɓɓe wona hara hadiyahuɓe ɓe hirsi neldari ko ɓe wonno naɓude kon hatta e tamara aman qabilan ha ɓe waɗoy umra e hitande aroyande rawa Bukhari ko andi gollen mo sakkama hajju o heeɓi wiɓe a feƴƴata ɗo ma ɗum min warete hajju ma umra ka o sakka ɗon yo pembo ɗon o hirsa layya makko o hirsa neldari makko ni no haray siko hajju ma siko umra haray baraji ɗin timmi haray o heeɓi baraji ɗin so maayi e nder ɗum o hajji to yaali o nangetake bakkat haray o hajji tawi noon Allah wurnimo ha ko arata o heeɓi feere ɓay tun nelaɗo yiltitoy no waɗi umra haray on tika yiltoto waɗoya hajju on ma umra o. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بما دخل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ناتي على دباءة بنت زبير كاوصنا جدو ويتيد داك أم حكيم ني وني كفاندا بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها فقالت أولي يا رسول الله إني أريد الحج من فعل حجوجي وأنا شاكية كنت وليتو موسى دي عليه مسلا فقال أنا لا الله صلى الله عليه وسلم ماكي حجي حجوي مانا إمو بوسا يهاك حج kono eno no waɗata wastarati sartina e nder hajju ngun e nder anniye on fiɓa anniye on waɗa sarti annama hilli wonde dagintinal angol haytu hasabatni ko kala ka nganto nangilam muttafaqun alayhi mana o wiya labbayka allahumma labbayk mi anni ke hajjugo marugol umra kala kam heeɓi nganta ɓayɗa suti ɗa nawni ɗa tijji ronkutugol sowno kala waɗa sarti daginagol mangol ko kala ka ronkutuɗa ko andi ngol en so goɗɗo hajji ha o nawni o ronkiti ka o ronkiti wo haray yo boro o fembo o dagintino tun noon haray Allah jaɓanaymo ko hedditi kon allahumma si o selloyi hitande arayne nayi mo mari feere haray ko yo fillo. وعن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر كلا هيل أو أرجع ما أولادي فقد هلا رأيكم دي أن دagintini ke فقد هلا دagintini ke ولا ينفهم الحج حج من قابل كارتكم kala heɓɗo probléme helugol maako nanditata e ɗum maako laƴintan to o wata kontinde yo dagintino o yoɓitoya hitande arande qala Ikrama fasaltu mi landi ibnu Abbas wa Aba Hurayra an dalika fil faqala ɓeni sadaqa ko gonga makko ko gonga woli ko ni nelaɗo maki rawal khamsatu wa hasanahu Tirmidhi qala musannafahu ko ɗum woni jantiɗo deftere nden on ɗi mana wallifiɗo deftere nden on ko ɗum woni o maki hafizul asri ɗaadil ɓudatu ñawoɓe ɓen on ɗi mana ɗum ɗo ko fi mantugol mo tunni wi'i musannafahu wallifiɗo nde hafizul asri hunjiɗo jamanu ngun ɗaadil ɓudatu ñawo ɓen abul fadli ben fadl ahmad bun ali ibn hajar ɓe mana ko ahmad bun hajar wona mantede ɗo alkinani al asqalani al misri abgahullahu ya allah on heddimo fi hayrin e moƴƴere adna e lahara amin akhirul jasa il ula ɓe mana sakkitorde joddi aduna ni wa huwa nisfu ko ɗum woni feccere min hada al kitabi ko andi gollen ɓe mana deftere nden en feccinde e hakkude hande winduɗo nde gando hunjiɗo jamanu mengu ñawoɓe ɓen ibu ahmadou bun hajar o holli wonde man abgahullahu ya allah on heddimo fi hayre nder moƴƴere akhirul jusul awwal wo ko ɗo woni feccere aranere nden e deftere nden wo won nisfu ko ɗum woni feccere nden min hadal kitabil mubarak nde deftere waɗande barki mana musidɓe julɓe hande en gayni feccere en heddori feccere en fecci bulukul maram on e hakkude hande continue jentagol ngol e fiyo en wawa malede malore kon ko e mayre wa kana latika al firahu minhu gaynugol nde deftere fi e nde feccere aranere ɗo fi sani ashara shahra rabiul awwal mi mana wo ñande 12 lewru wiyeteɗu ndun paran ɗiɗaɓuru wona enen feccuɗen e wona enen ñande feccuɗen e hakkude de ko kanko winduɗo nde o enen koye bimana shabana wonɗen ɗo enen koye sabru suma e wonɗen ɗo sanata 27 wa 800 hitande capanɗe ko ɗum woni 180 wa huwa akhiru rabil ibadati yatluhu fil juz'i thani kitabul buyu' haray ko hikkotoɗon ko nde ɗo deftere wiyetende kitabul buyu' yewtayde en fi ngengu
surtout enen ɓe commerçant ɓe yeeyoɓe waɗoɓe devise aray ngal dambugawol ngal arde ɗo en fof meɗen eɗen tora ɓattagol ngal jentolngal moƴƴa e musidɓe julɓe haray ko yowdiri e ngaygu hunde sellataka goɗɗo huwa si wona o jangga ɗon hande akhdari tigui hino wi en wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fi sellataka goɗɗo golla golal ha anda ñawre nden ton wa sallllahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran da'iman abada